apatije usred COVID-19 uvjeta prikazat ćemo jedno lagano razgibavanje koje možete raditi u kući. Znači lagano udahnemo, udah na nos i izdah na usta. Spustimo se, stavimo koljena, trbuh uvučemo, lagano se spustimo do svojih koljena, stegnemo leđa i vratimo lagano gore i spravimo ramena. I opet lagano udah, nos, izdah usta. Putujemo do svojih koljena, uvučemo trbuh i stegnemo leđa i lagano vraćamo gore. I opet lagano udah i izdah. Putujemo do koljena, trbuh uvučemo što više, dotaknemo svoje koljena i kralježak po kralježak vraćamo lagano gore. I još jednom lagano udah i izdah. Putujemo do koljena, trbuh uvlačimo unutra i lagano kralježak po kralježak gore. Sada lagano udahnemo, spojimo si dlanove, stisnemo trbuh prema leđima i stegnemo u desnu stranu na izdah. I na udah vratimo u sredinu i na lijevu stranu. I udah sredina. I opet izdah. I udah. Izdah. Laktovi što ravni i što više se izdužujemo, trbuh uvlačimo prema leđima, vratimo u sredinu i lijeva strana. I još jednom udah, izdah strana. I udah i izdah strana. Zadržimo dlanove stisnute čvrsto jedan od drugih, stegnemo prema naprijed, prema zidu na izdah, uvučemo trbuh prema leđima, vraćamo nazad, spojimo palčeve i stegnemo što više iza, pogled prema gore. I opet izdah naprijed i udah, otvorimo se što više prema gore. I izdah. I udah, otvorimo prema gore. I izdah. I otvorimo što više prema gore. I sad lagano stegnemo jednu ruku više, pa drugu ruku više. Izdah gore. Ko da hvatamo nešto, trbuh uvlačimo unutra i što više se istežemo prema gore i prema gore. Otvorimo dlanove prema zidu, udah uvučemo trbuh i izdah guramo prema nazad. I udah. I izdah. I udah. I izdah uvučemo trbuh i spravimo se što više prsa. I izdah. I udah. Zadržimo sad dlanove paralelno i stegnemo pogled prema gore što više. Vratimo u sredinu. Druga strana, pogled prema gore što više. I vratimo u sredinu. I opet pogled gore i stegnemo što više. Sredina i druga strana što više gore. Ponovno još dva puta udah i izdah. I udah sredina i izdah. Udah sredina i izdah. Udah sredina i izdah. Spustimo ruke dolje, stisnemo trbuh i veliki krug ramenima. Unazad skroz blizu svojih ušiju. Znači udah i izdah. Što veći krug udah i izdah. I opet. I kružimo na drugu stranu. Udah. Otvorimo prsni koš i izdah. Još dva puta. I još jedan. Spojimo sad dlanove ispred sebe u visini ramena i gurnemo od sebe. Lagano savijemo koljena, pogled prema trbuhu. Udahnemo i izdah. Udahnemo i izdah. I još jednom udah. I izdah. I stegnemo gore dlanove. U stranu, sredina, u stranu, sredina. Hodamo na prstima što više i bacimo dolje. I polako vratimo nazad. Ugodno istezanje, pozdrav!